مها شش کو به مها شانازیت ناسین جبو جواکا هفراگس خوازان آنکو LGBTQ ای سال ده گلکی جه سالم بوری جیاواز به. هر سال جواکا LGBTQ و پشگرن وان ده مها شش دا آهنگن جور و جور بریوه ده بن. لی ای سال لامریکا وان بریار دا کو پشگریا خواج جبو خو پیشاندرن افریقین امریکی نیشان بدن. هەوی کو ڤایرۆسا کۆرۆنا بووە سەدەما ڕاگرتنا ئاهەنگên گشتî، گروپên هەڤراگەزخوازانiyên Amerîka bi rêya internetê çalakiyên xwe berdewam dikin. Ew hewl didin ku îsal zêdetir li ser hevragezxwazin reşpêz baxivin ku niha xwepêşandanan li seran serî welat birêve dibin piştî welatiyê reşpêst George Floyd li jêr destê polîsekê spîpêst jiyana xwe ji dest da. Îsal grupa hevragezxwazan ya bi navê GLAAD çalakiyên li ser internetê an ku online birêve dibin. Seroka grupa GLAAD Sarah Kate Ellis dide zanîn ku ew ê piraniya danûstandinên civaka LGBTQ ji bo axaftina li ser mafin hevragezxwazin reşpêst terxan bike. اف سالا دی زیادتر برای زوم به و امی پیش راز بکن که دنگن رش پیستن رگز خاص آنگو LGBTQ دی بشه هر سرکی به دانستاندنین مدا و هر دم آرمان جامه بو لی ام دی نو کل سر گوهارتن آخفین پرس اوه که چوان کسی سپیپست و کسین LGBTQ ببن حوال بند از باورم بابت این مین اف سالا دی روناهیه بدت سر دادمندیا نژادی د دیروکê de meha şanaziyê bi xwepêşandanan dest pê kir li Stonewall li wîlayeta New York di sala 1969 de ji aliyê du jinan ve. Çalak van Marsha P. Johnson ku Efrîqiya Emerîkî bû û Sylvia Rivera ku Latina bû. Sarah Kate Ellis dibêje ew gelekî kêfxweşin dest bi dest digel tevgera Efrîqiyên Emerîkî ya bi navê Black Lives Matter کار بکن دا کو گوهردنن مزن چه بکن. اکتر جی آگست ریچاردز کو رش پیستکی هفرگز خوازه دبیجه کو او نخمگینه ای سال آهنگن مها شانازی هاتنه راگرتن جبر کو خو پیشاندانن گلیوی تشتکی دیروکیه. او هر وسا دبیجه کو نها شورشک چه دبه او کو دوی دمیده تنه او یک بالاوی دکشینه. از باورم اف گلک باشه و هیوی دکیم کو لور بداوی نه. به هیوی ما دانستاندن درباره وی بابته بردوام ببن و ام هز بکن کو ام بشکن جوی گفتگویه. لباجار لوس آنجلس لولایت کالیفرنیا نه هر کس دیگر پلانا تولیبونا جواکا LGBTQ بو به تفگرا Black Lives Matter بون. اف پلانا ها تراوستاندن پشتی چالکوانن رش پیست گوتن کو او به آوه که باش درباره مسئله نهات بون آگاه دار کرن. نزیک صد رش پیستن هفراگز خواست کو بازرگانن یان جیبری و برن کمپانین مزنن و بجداری ده چالاکیان دا بکن ای سال. تویکو ای سال سالکا جیوازه جه همو سالم بوری جبو جواکا LGBTQ لی اندامن و گش بینن کو به هفرا ده گل جواکا افریقین امریکی و رونیه بخنسر ندادمندیا لامریکا چه دبه. راوین دوسکی، دنگ امریکا.